Eba Samuel Sunyani for no so take advantage o yes you ntwa bi ne enko post je bia ye fa bibi nto mo ba no yesre mo bi video because movie no yenye wie de wo say at least ya me ka say senye ne fa nko ntwefo nko bo so de so try bibi yeah ana omo so mo ya adwuma guess by boys by bia ye video e support say mo be oh hobby e be successful ntino ba say munya sam second videos bi no aha me okay tisunya no every time manfo anantinantim check it some seconds every time where am why manfo so baby okay but then entra be 30 seconds 3 me be 2 seconds bia e mo e ba allow be of friday why na aboa homa ya de yeah homa support ni pe ba o manya bi ahwe nyina obi ase oba wanya bi ahwe ni mu de me na mi tie ne se de na nkofo kafa me ho e pese gajima no se no omunya ba hye no se be ni pe ba ampam ba hye ni pa ba ntino so manya bi ahwe kwa ere I don't know omanya obato ticket on ba omanya bia ni padom no wow obi gira ho ache je first show second third fourth fifth obo abre na nyame chincha de se na around 90 so ere e kwaso around na mo bi wanya bi akochoki yeah na amana kama ntino o me girl bi o fit take by o so wanya bia nhwe bebrebe o ka papa je ka che lewe me ba me nya me fit take na ba me nya bia nhwe na so aso na me company fo pi ba manya bi ahwe yeah ma kuma ko nya fast itim ba chire honom ene dum fra mpanim fo no fro so nya bi bebrebe ndubida ana obi no so ha no ko do pa na se nipa ire aba obi so be gina no premier yi no photo no wonante be gina nti no oyo okay so Sunyani hefa na ye premier movie na nkasa wo Sunyani so rate ne ticket no san ni kuma price na na Sunyani ye different sing 80 double 150 VIP 200 Elizabeth Hotel Cinema Elizabeth Hotel Cinema and the same system for Napano. The big fruit, the same fruit. Oh Sunyani The biggest fruit pa. oh okay Anwarding, also anwarding pa. okay And also because of life. wow. I think it's the online at all. Online pa. Or find a phone number star 713 star 33 star 33 hash. Number 2 now what's it Star 713 star 33 star 33 hash. okay Amato kama enkande na amaso enkande na baso dia ka buru ma bohu enkande sunyan okay nti we de wori sunyan ko na auto free wow so mom enko Sunyani na wo awanye bia hwe Kumasi no obetimi aba Sunyani no aba explore bia wonim Sunyani kwa you take opportunity na aba Sunyani aba behwe Ibrahim Toro asan so de hwe Sunyani se de Sunyani ye dem esi atienti no this time no de kojo say because of Niama Akoso system we promo in the form boko bomb biama o say matu kwa matwen still about to matu to bi kra mu no ade am kra pe still about to bomb be kwa me azama aboto me minya bomb to cause yes na ya yeah o say we se man fodi matum me kwa me yi bi kwa me ya me ni atem you do what in a dimension bia no ma di mataso bi atra app no so radio so podcast to adu mataso kwasia ma edin mutimi nkene bi emu ma emu mema yeah ana Ghana ha no so oba be di be matema Ghana for okay yeah ba me di oba tema na bi ebu ofu ama na bi ofu nti ma no so no ya maka se ya se me se ma be man kasa nti oba na nti oba to Ghana ha na mpese me kasa ti ama dia ya be sere man omumu onsa ama na re omumu se bia wo kasa wa uni di atem yeah so amu hu ama dia e di atem dia o se so ansa yes sebi obati matiba TV so radio so esibe ma kwase agimfo nya munyi be ma respond dia esi be ma enye so di batem yes obadi be matem se me da obachi dia on to da be ma echi ense mu bi kare mu ya tuntum anafo so ba bia so wa mu nyansa mu hia kasa na wono trade jatem dia o so ya ansa so babu no be be ma bi datem cause who just right there enti yen shamra de a ana nke mani tia yen shamra de oba be ka what ram mani bi kwa ma nyansam e medi atem da yeah opobu no nka sentia e medi be matem da bobo mu hu e medi be matem tia shere e ba ansam eno yo it's a be ma oba sebe atwitu oba be ma eku na ya na ba so tume ku ya ya ama ka se oba ku ba ku me na nya ya me ko ba de ya da bi
Wo bia so yo. Eni ya so ewu. Tatini be ya tinidi. Ti ono da oba ma chi dia me so na me yire chi. Utum mo ne fo no. Na watu. Ono so di atem no. Ebe ya me so me yire ne me ma nyina ya. Yeah. Sa so di oba atem, ono so be ono so kunu nya me ya ya. Yeah. Eti obi anyai. Ti me ba me di atem. Okay. Wo ka me dia me kan bi. I'm telling you fact. That be. And We face oba sabi na ma bie. Onu nya se bi ti metase. Enni be ba atem da. Wo ta kana dwene. O kojo wa nya de kojo fine ne ye. Be se wonu nya sa ti me focus de. Aba ka be to montene. Na sa ni ba ba answer ya. O so be oba atem. someone tells you. Ne woni mu ne mu ntwe pa. I don't think so we dey be CBO. Ebi a we dey ebi NCBO. Ana ya me ka se Ghana nko ana sebe nyansani kasa. Ekopa jimfo me ya no. Jimfo adwene ho sai. Menti azoda. Abo. Ghana nko ana sebe nyansani eka sem bia. Ni atwe camera. Ni ko bu sebe jimfo a ho ansa. Ni nyansani kasa bere jimfo atima ansa ni. O jimfo no be sai no. Asmo. Yes, o jimfo no be sai no. E te mo so ma adwene. Ni be bia wo ka free bag. Anyansani kasa wi a. Mo nhwe mu. Na bu so be na dwum da ho. Papa, kodwa kase. Wodwene ho sai. Na mu de, ma tranya safo nya ko bisa nkwasafo asem. Se so obia ne na adwene, obia so ne opinion. E wa asem bia. Nipa na o kana no. Atams. Ya na nya safo no ya kasa ho. Unya nkwasafo trase podcast ni TV show Paladus timi oza. Dabi nkwasafo timi entimi ne masida. Je nya safo. Tinya sani betwa se biaso no. We say. Ore nya bote ayaba. Me twama asundua bakaka. Also onto bombo ba so wato. Ntwe. Okay, onto mboni. Eti mesere mo se. Oman mu yenhwe. Oman nya mo so mfaso. Ekasa. Munko bisa obi so. Munko bisa kubisa tani pa no so ono so no. Oman nya no so mfaso. Dere wa ya bo oman no. Oman ni sesei. Oman be ni wanye bia waje keke. O de impact o da mo man no. Musa san ko funi bi mo timi ansai. Anya sa na de oman wa su impact. Aye bo aman no mo bo oman aban no. Na ko bu se bia sebe. Oman nya no so faso bia. Sebe. Waje mi. Ati. Amwa. Oman be fo futu. Amra. Si onyansani nyansa na. Kwasafo nyi kwasafo ano. Sa. Babua. Sikani ano. Here ni sikani ano. Sana. Sana seko. Yo. Cause hard. All right, we there. E ma no mu ho kakra. Se mo fi se mo pese mo trend so dey am bi. But ana ba so me bi ba to me so sama na trend no. Na hwe ase bi o impact kakra o system ni mu. System no impact o me so na dey awatu da. Na na pese this time kobra oba bia be kasa kwa dey jiwani mpo. Yiwani wakasa dem okay. No ma dem okay. Se kwase abo me dia. Kwase abo ajimfo me dia. Se ni pa na wodi wo Ghana dia. Ah man no. Wa ya adwuma man ni mu. Eso no se dia. Ni mo so mo ban dia. Ah to the phrase. Ah sem. On be from no titi kwa mo yo bia. Me pese this time kwa obi a meyesa e ma won so me man san koye. Na this time laugh na be mo. Yeah, nti udi agbo babu. Ne pese obese. You say SM kwa we say yes. Anu odin. So laugh na be udi agbo SM babu, guess babu. Am fun babu. Say man why den. Answer, anu edin. Sister men kase pi. Me pese okay because say no Burkina Faso crown no so mo si ajiwa tu no. Udi agbo. Me pese obesa yi. Say udi agbo me ka kwen to ko bisi. O me ba sisi a. Ti ma edin, pese me kasa. Etse papa adu che dua. Omo je na ka se ne nso ma no so libia. E be haje. Omo na be say. Tembia protect se na bia akumba. Ala so for me create okun. Dem say o ma nso na ma be di. Papa no che dua tema. Don so na ma bi am so entu so na ma 200. Yeso kuta be 10 million. Yeso leader na ka say mo so sorry. Imagine the bisi. Amwa. To wa kuta na be no bia no. Ye hwe o ma na protect o ma se be ya. Ense ne mapi. Ansa akonye. Nti mo di stam no. Sa youngest ni di Mr. Ghana mfani say mama say be ma di obate wa anya di mo nsre mo ma e ma no umbo mo ho kakra. Ini di ate makasa nya de. Ye na e wara mo. Ye na e fa wo ya hwemo. Mo nya be edidi. Ye na e fa wo ya bi adwuma ama mo. Ti whisper be o me na say whisper me ma. Yeah. Mo
Yeah. Ye na emo ye na enye mo. Ye na eboa mo shop no mamo. To me say on full 100% respect. Ne ma ye. Say ni pa na mu no ho be di be matem dia. Be mo rest so ka se tie ne bi. Yeah. Tell me. Tem bia pejate e ma no mo no mu hye ne mensa fata. Enye sa please. Oba gu ho. E ma no ma fo ne etu ma fo. Obi a hwe ne kasa mu ye. Enti de emre bia no de fine. Emre wo de a. Emre no wo de a. Oba gu no bia ma di datam da. Oba chena bi o ko gade we de wa anya de fine. Ne mo say instead say wunim nyansa kwasa de da bi. Na ansa. And the years so. Tell me. Yeah. Na ma me oba. Me ne oba. Me ne I was say. Very beautiful girls. Yeah. But very mama 80 years. Onya ne ya. So mama. Obi O me ma. Yeah. Waje o mo obi di matem. Fam kom fa wi ato nchen. Can say be mo na te bro, o say won me pe. Ana mpo, wo di matem no. An wi abusu say, enya ho ya pa dia. O be television ni be na compare me. O ma we nko na nyame hye nipa no ho ba ye tan. O ho ba ye ehi. Eso nipa fu beka fete no ba se ofun de din san fun. Yeah. Ofun. Emuma. This time in person the entity obi ana so this time. Me say be me ewu abenti no. Okono different way. Ne nko different way. And yes, the back there. Ye kosunya ne. Na ye kosunya na. Oma postpone Lumba Candle Night no. Because emwa. Once na make say emwa. Abatambe. President Kwasi was suspended bibia from enura no enne ekosi Saturday. Nti na menim say enya ade aba press release aba say Lumba Candle Night Kumasi version no. Ye to asheda. Nti I think say no on ke be chom ha isi Candle Night no. Ba say dey e beba so. Omo na nshi. Onka so watwam o so omo to asheda. Nti sanye bi. E be ye. Ade dey anye. Manager omo so postpone it. A new date will be communicated. That means you have time another date. Emwa. I don't know. I say yo. Anyway. And I'm for 1 week, you know, and a year and a half. The 1 week in Accra. Accra because no, also Kumasi Bibi Malumba. Also Kumasi Bibi Mano. Ambao. Also ye Bibi no Kumasi also ye Timinjan to trust a copy me a year. Eh. No. True na make sure. Also ye Bibi. We kwa Saturday no makano. O de mufu. No debi. Abusafa ye din. Debi say mama tata ho. Na wo ti wo wonyu abusafo dia o. Say. Wonya bu abusafo dia o. Me de mambo jimi say o. No, te me and yakata bibi nya wo. Ma me say wo to isi ano. Enyo say wo ye abusafo dia. Nyankopon ko wo Yesu no. Mary wo Yesu, nye ne ba ne Yesu. Amamu ni na dia. O ba ne nya dia to wo ye Ghana fo nyina dia. Tulumba e Ghana fo nyina dia. Enti say ko Accra fo ya. Kumasi fo so ye. Me say Saturday no do manager Ray. Saturday no almost Amazon. We dey Saturday do ahade. O me yi o ma dey abra. I'm telling you. Enti I say ye peda na Lumba dey no. The man abane dey waka right, but they do Saturday ye nya be fa kom. Na yakọ ready because ye nya be say have black and antenant. I'm telling you, we ko na man fa wash him baby. O say aban poko declare black. Yeah. Fitine kosi Saturday. O say aban declare black, all black, all the whole Ghana. Yeah. So be the aban declare black am I? Yeah. We be answer black. From to Ghana. I know dey. Defense minister. I know dey. But if I can't some man no cry there. All right, Titi, ye dey enkobo no nyina sini aka chem say Candle Night no official letter. Sini for no mo ye. Sini for Candle for no mo ye. O say no mo nya dia. Obi a ho ye, omu ya ye na adwuma, obi a won set to. Ejako ye adwuma. Like mo ye adwuma. John Sajima o ye adwuma. O ye adwuma pa. O ye adwuma. Na ko say justice for Boloso so amanfo hwe. Money ajo. Mo sister ne say o ka comment no. Bibia ye kama. Ya mo kan comment no. Bibia ye kama. Comment nya ye kama. I just say bia de oye opposition be kokodi di atem. Obia o confess ye na story. Akoto ye. Akobeto ho ye. Obia ho ye. Papa Kumasi chefo. Tese nkora ni nyina o tete na 40 mo obia ho ye. De nyame ase. Obia ho ye. Se ne ho ye no sa. Omo be support wo so so. Omo ya de. Like mo ba. Ne o kan nyina achi no. Omo ba be support wo. Ba premier no. Afika mbeka mo. Sumba saba. Omo ti ase se wonu say game. What I say obia ni woni issue. My sister my de. Yeah. Jako ho ye. Jako ho ye. Ana bu se jako. Ai me yesa ma me na kan wona ke e mena am say oko no show baby. Ntina want me ama no. Ono ampa na o senka.
Wetin ba be support you. Nyame ase. Yeah. Bia ntino e dey come anyway. Oh, kuma se. Ajako. Ndio mi chire. I don't know who was answer that. That's all now invitation what's up when the sun Yeah, if the phone omududu mu phone. One fa. Manfa. Okay, be now I Best type. na maka. Or number. Say remember the movie na hwede dem. One I heard it. Remember pen drive na hwede dem. Oh, okay. Okay, I think it's a beboa. Beboa pa. All right, so 16th, you know, Sunyane for year ba. To wo Ghana so na say. Wo pese we yi ase kama na ebo ma wa. Na wa fra ja tete mo fra ban. We had better Majako. Ade, asante antima so live ban. Mesdua so live. Juma, je say ebo emo Jako de eba na ye dia oboa. Oh So perform pa na band no. Oba kire WhatsApp ah. David o ya better man am so me bia man. O manager so. Manager so. Kofa back pa o she won to park so akora. All right, it's no. Yeah, come on, ABC na yebasa to because Sunyane so part 2 of Ibrahim Troy premier universe on the 16th. Nti yebekọ na yakwa Sunyane so Sunyane for munyina kam yoro ma mo Techima Abisim Bechem Bekunfo Dio Yankwanta Mamafo Bechem Dio Yankwanta Techima Akropon dem ma fa yamfo say yamfo dem ma kinkansu ekosa bi finkan come bi finkan nya ba o am hu bi mi wo bi o fa akra ba oboase for konongufo nyina ba yeah nti no omo nyina mra na yemboa ma Ghana movie no emfa ne float no so be sha say wo Sunyane almost 677 na mo chesi big fast the same thing na fe ya start chesi yakobio Lisbeth hotel honum. All right. Yeah, say after party go abia kan. Oh, okay. Okay, all right. Enti e be hia e wo Sunyane. Aje ko hu ye. Ka bi beji aja ko de ka de o ka che sinifo no so da mo nyina ase. Also ko mo ba so da mo ase ko ma se for sinifo be support o. Da mo ase. Yankopon Shagana for you especially adofo a e promotion fa movie no ho. Yeah. TikTok for yeah. Ubia me like na masadu post you. Ubia me post you bia de man. Ubia kwa na me am sam full nipa back. Ubo kon for me full nipa first. On na full back. Oh, okay. Yes. My de Yankopon show bia airtime US burger Captain Caesar a lot everybody Salah Tepa get fish get no interviews no. They are not here no. The other girl no. Yeah. Every time so and pay many people so interview we can interview no. Oh, me na book you. Me na book. Yankopon show me nyina fa no fa DJ we no nua emi show bia cause love na no wording yes o ye makoya abode foforo okay o wende so fa da se Yankopon start me ba abode foforo ano wording ano wording ne da me bloggers so as kuma se bloggers no apaje password meeting so my ade my ade all right you know ye de enkomo no we dey ebesia na nyame adoma aje ko he me jako